Hey guys, amakuru yanyu hanga yo truly Coach Gael mu kiganiro cyambagezaho buri week buri cyumweru kuri trends ibintu bira trending mu isi ya business, economics na finance. Let's do this. So mwari muzi ikintu kigezeho ngo uranaha ngiye kubabwira ikintu ni ikintu cyitwa AI. Please uri kumwe n'umuntu ukabura hano niba unagiye mu gitana kora ku muntu muri kumuruti AI ni iki? Artificial intelligence n'ibintu bikomeye. Bivuga ngo n'ubwenge buri artificial nico bano barakora muri mwanya bo barafata ubwenge nk'ubw'umuntu human intelligence bakashira mu machine mu marubu ubu mu gihe kiri imbere ngo akazi k'abantu benshi bashobora kuza bakadahari kaza bakadigi hari kuba ariko ubu biro amarubu barayakoze murabizi ko ari ariko nabo barashaka kuyaha ubwenge kugira ngo atekereza akora ibintu nk'ibyo umuntu yakora making a decision agusubize in real time ibintu byose bikore. So uyu munsi ari ikintu kimaze kuza abantu benshi batazi ndagira ni ntuzi igiye gusimbura Google igiye kuzana evolution yose. Iyi ngiyi ni tool ni actually website yitwa ChatGPT abantu benshi batayizi actually ndaza kwereka couple examples hano ukuntu ikora vangu nka kuri Google ikora. Google ushobora kujyamo ubu ngo tuzumenyereye Google ushobora kugenda ukandika uti ukaba wakwandika uti nyereka ahantu heza mu Rwanda ukabona ibintu nk'ijana biraje byamara kuzwira usoma buri ntuza yose ugasanga ufite kama page 20 ugomba kugenda ubasha kwira muri ahantu heza mu Rwanda. ChatGPT yo itigusubiza nko umuntu yagusubiza kugira ati number 1 ni hano, number 2 ni hano, number 3 ni hano. Niba ushaka bino ni hano igusubiza nkuko umuntu asubiza. Ngoro sasa ni nka Google bongeyemo neza ubwenge bw'umuntu in real time. Shatse kubisobanura neza uko ikora ingiyi. Nuvuga ngo niba ushobora kwinjira mu library ukababaza umuntu mu librarian ukavuga uti ndashaka kunyereka ibitabo bivuga kuri business. Umuntu akugera muri section akakubwira ati dore biri hano ugasanga n'ibitabo 30 ariko ukagenda ujyamo ugashakisha igitabo ushaka. Aha ngaha rero ChatGPT ukuntu ikora nuvuga ngo nugusanga umuntu wicaye muri library ukamubwira uti ndashaka igisubizo kuri business runaka agaca mu bitabo byose bya business aho ngaho mu munota umwe agahita guha igisubizo ushaka. Nihata. So iyi nuze amaze kurangiza abantu ku buryo now hari complaints nyinshi muri Amerika ku buryo abantu abanyeshuri ntabwo bakenika ama essays. No, uyishiramo topic kwandikira essay. Kandi nubwo abantu 10 bakwandika the same topic ibaha ama essays atandukanye. Ushobora kwishiramo uti ndashaka kwandikira contract kuri iki kintu naho umuntu bene contract ukora bino ikakwandikira contract. Ushobora gushiramo equations ikayakosora. Ikosora imibare. Harimo actually abantu nubwo mbere bibaye muravuze ko hari kintu ashaka program byanga kora ko ya missing code y'ahantu gukoda arangije afati ntuze ayishiramo imwereka ikosa yari kosora irangiza programming irakora. So this is revolution actually kuvona nimenye nyiraraho nyibyukiraho nyibaza ibibazo byose bitandukanye ushobora kwibaza ariko se ko shaka gutibira 10 ni gute nabita igahita nyandikira suppose ngomba gukora n'ibyo ngomba kurya nangoza kamera sasa rero muri ibyo ngomba kurya ni gute nabiha igahita nyandikira tuzagura tomate imeze gutya nuzo zimeze gutya nuzo zimeze gutya nehe nabikure gituha naho bikora zina ngo igira conversation utaypingamo ikaguha conversation. So this is a revolution. Please check it out. Ni gute rosho kumaze uti ni gute nabasha kugira kuri ntuze ChatGPT of course www.openai.com hanyuma ugatrenga ChatGPT ubu noneho ukora ko abantu babizi babaye benshi basigaye bose bakwira ngo banze login in hamwe gatangira ukayikoresha hanyuma muri ukuntu mwenjoyinga please abantu muri mwishuri muyikoresha mwandika ama papers. That's not okay. That's not okay. Nimuyikoreshe mukora za dev bare kuko nyatari hanyuma umunsi nzakora ikiganiro kirambuye tore kunikora n'ubu ushobora kwikoresha ukaba wakunjiza amafaranga. Let's do this mu testing out. By the way nakantu kana ikoze ejo muri karantangaza na copies lyrics z'indirimbo ya Bruce Melody nzishiramo ndabira ngo please nyandikira indi ndirimbo imeze gutya irangije inkorera lyrics. Nuvuga ngo ushobora kwandika lyrics ukazikura muri rimbo. Okay, bye bye. Now buta God bless mu kindi kiganiro cya weekly trends. Bye bye.